Okay. Ruriyo raturora aha TV West endekanza simuka webale kubukia roho. Dakika zirina zonka za karabasaha ibiri ezanye njakare ya kirokeno. Sisimuka ni endekanza ituroho akandi juka nko kutwizire ntukumanyisa mu ntekanza yetu ngutuina lawyer omunyabiragiro omunyamateka Eliakim Capson munywano wanje nakwakira wewe kwiza babare mnonga kunyakira munywano wanje yakora aho kutureba abari kutureba murire muta izina ne Eliakim tumanya Capson ndoroya ningasho munyabiragiro kaninzarwa umucyari kibakweta Kanyampumo Nyabhoko Kajara omurintunga mu district nishemerwa munonga okubandya kandi nabona kongera okushasha naba bafirirwa abantu baba kubatuye mu cyaro abantu bafirirwa abantu nabo ntongera kushasha nabo kandi naba bine mukoro ni mwito batabari simukoro y'imurigireho nabona abanda bine abantu metari yemwe nemwe abana bari binje mu cyaro abana bahumwire kandi nabo no kubagambira abana bari mu mashomero mpereze cyakana ningashi cya mukaga kirasyo nicyo herize utakari bakashanga hatu wabu amani muhereze siniye yakana ningashi ni wargo mu P5 bakazo P6 ningo ryohereze P7 ubeno bayango rugendo rukiriyo rukikire mbone ni kuranga umwa ubirwanye bwe cyumuro mwabukoresa je ubeno manyango hari binde byo mishi byeshime kubana ukora kana nabazire nabo abana mbahereze ubwire kuranga magumanu numbarondana batakaza mbitari kuba yamba okay ko mbeki hanga lituje nuwogo wenyini kana mazire kubana ijo ubutumwa nubwehereza abazayire no tayire nabegi na muno abanyakuri omuruhumuro rundo holiday omukayirekana wiro mubukozesa kurungi kandi abazayire nanyo mwongere kubana muhereza abana akayire mubehaye nabo mumanye kubatalibaniza kandi nikijja kuyamba kuratu abana bujoneza nanyo abegi mutebwa ngo hati msomo yako yirumaze P7 ine rugendo rumaze senior 4 ine rugendo iyo senior 6 rero rwano bo rwatandika nabweki musemeriye kwikara obwire buno buke no bujunanizibwa abariyo numutororanye njakareke kintu twine nsongendi yamane tukujja kubantonuraho kwihawone tanura nsonga eyeru kwatagana niteka eru kuregulatinga rundi erine ebiru kugamba hari abantu abarukuhoza sente otukubantu gamba abantu abarukuhoza sente turukumanyisa ngo nubo twabazaho bonka habukuba bozine bayitota ino ukuzohoza still nahino butarukukora ntubazaho embaju ibiri iyo urukuhoza nanye rukuyirukiro wawe ngijja kuhoza akwitwe nantu bantu kwatwa kandi nturora umukayirekano ni nsonge ndiyo gamhabuwake government yezuwiramu kuba nereti tekeriyo niriyolimu kuba barukuhoza sente nbaha kanzo we bari mnonga umutebekanisa wa program hate eritege ryo kureba ya abakweta muna mbabeta nkabakafuna muri kugira ngo umuntu naguza sente kandi naziguzo muntu muri kugira ngo bakaba yamba bata umuntu waguza sente kugira ngo sente ze abase kugira ngo yazihayo ahubwo naho nariyo business sente nabasa kubona wazehozire ko mu banka konkana ndakuziguza abo kwandi benda kuzikoresa kureba ngo nabo bagobamo then harona nabandi abo kwandi benda gukora business konka batine sente zukumara kumanya ngo naza wanakora kuguza sente nabasa ukumpa sente ezo nzukorese kandi mbase kureba ko natekamo namuteramo amagoba mbere niriyitekere kugira ngo aba bantu bakaba yamba bata kugira ngo umukago gwabo umutoro kuguza na wayiguza sente kureba ngo tine wanyigirisiza mutahiwe ningashi tine wagobeza mutahiwe aho kuba itekere n'ururunji kandi roho rutwire n'urukora kwanga mu abantu baba batari kuryetegereza ningasha mu bari yetegereza kwanga cyangwa abandi nabo batari kubimanya batari kubishoborekerwa hato shanga batandika kugobeza abandi ningashi batandika kubiya mwene iteka ari tugambaho ningashi ishangiti kuza kugambaho nere kukwata habamanerendazi ningashaba abantu abo gukora sente abo kuguza abantu sente iteka ndigira ngo waza kutandika kuguza sente cyo kubanza ushime kuba ine license ushime kuba ine license kwikiriza cyandiko cy'uruga cyo kwikiriza mbone kugira ngo oyinorsa bwo gukora jo business yo kuguza sente kandi ushime kuba ine company registered cyo kubanza handikisibwe na no mu Uganda Registration Services Bureau kugira ngo iworo kuza kuba no kuguza sente nyine sente za nyenyera kuzuguza registering a company nga handikisa company yawe ukaza kwandikisa company yawe
oyereke ekera abeneye kwa niko baneguza sente kwere neza kuba neguza sente otunge license kuruga umura n'aba Uganda Microfinance Regulatory Authority mbakwereza license kugira ngo wateke ibhandiko byawo wabanze kwa registeringa company akoma ngo nyine company registered nyo ninguza sente mwena ninguza sente registeringa company yawe na n'aba URSB waza ku registeringa company oshabe license yo kuza kutandika okuguza sente wari ibintu byo onoguza sente no hora abantu sente kandi otine company handikisiba umuntu yakunyaga nkiza kugumera ukoraze kubanje ezo sente konga ko kuba oine license kandi kutwara nangwana na sente nyinke je abantu nabamba bitinira busha koka mubyo sente buke kurigera sente zo kuba no ukora no ukoresa kana n'ibintu yo kuza kuba no ukora mwe n'abantu tubekareginga kugira ngo waba nonda kuzo business yo kuguza abantu sente rebeka ngo warigisteringa company yawe ko mara kujirigisteringa washaba license ubwo sikuza kushaba license wo registeringira company nabambaga byo kwenda kubana umanya nyine office yindi ukoreramo nemanywa ni yeje ni office yanjye yindi ukoreramo twine ba directors twine ba secretary mwene byone papara obiteka aha application yawe ninga okushaba kwawe license waba mazire kwanditsa company yawe ozo mukitongere ekinagambe cya umura Uganda Microfinance Regulatory Authority ushaba bakwereza license bachwereza license ejo nene mara umwaka gumwe nene hoho ebiro 31 byo kwikumi n'ebiri kugira ngo okwikumi n'ebiri kwandi kwa kutashatu na kimwe license yawe nene ono garaka yo kuza kugishaba busya mwene ni kureba ngo wa renewinga license yawe then wareba ngo business yo gukora na license cyo kuza kugitunga tu wowe no ukorera komu kaje ngo office yawe iyo ryo no ukoreraho wene kuranga license ejo wajibamba hakisika umuntu yagireba urukuza kwegura kwehoza sente ningashukuje kuyo sente wamteraho license yabanagireba ngo yihadikise kandi no ukora umurimo go kuguza abantu sente na interest yo kuba no biyaho ushime kuba no logisteka hari abantu bona bakagireba amagoba ago kuba no bihamu naga na tumagoba kare ka interest yo kuba no charging zo jati kurenda kwereza sente zkwingana zini za kuba nikwiyo percent rukwingana eti ya interest je no ishime kugiteka abantu bakagire rero abantu bakorera endagano kugira ngo wamhandikira mwene mwakoranga contract naguza sente zkwingana ziti niza kuba niziye ubwire buti noza kuba no shashuru misori says interest neji noza kuba no shashuroti now ataho no kushanga obuzubu iteka ndirigira ngo toyine kuba no handikiso muntu endagano yo kugira ngo ngene kwandikise endagano nkaro kugura umagu kubere no kora ki umaguwa kubire no handika ngo ryo neguza sente konko shanga umuntu yahandika endagano kariyo naguza nkita kari umaguye kujati yanguza sente zikwingana ziti interest ninganeti nza kubanisha shoro byo kwingana buti hato shangu bayitendagano yo kugira ngo nakuguzita kari yanje ate cyo kigwire kandi cyanga kandi ko uri kuchikora ninga shaba chikozire umuntu yakutwara umukota akakusinga akamanya ngo no ekabere kafuna nyonka ntari kumuguzita umushango nugukusinga kana license ejo bahenda nabajikwihireho bashanga ngo iwe ukabona ukorora kujurwo kwiba abantu kubashaniriza ngo ryo no bahora sente kandi endagano iriyo negamba ngo yamuguzita kariye ningashi yagure bintu bye hati iyo bija bagashanga ngo niyo kore watwarizemu hati wa license yawe nubamba jikusharaho muri jango oyine office nemanywa oyine bahandiko byona company yawe registered erwaho then obano manyangu umusingo nguza kubiyaho no ngana guti kana n'ikindi hari abandi bakwata endanga muntu z'abantu kugira ngo aha security niki yateka endanga muntu yateka yo endagano yitaka kandi ndagano yitaka kagiteyo konka kushanga yateka documents endanga muntu ninga shingu ya kujatireta kamara certificate yawe ninga leta papara byo byishobero academic documents ninga shireta contract yawe yo mu rugo then yo nateka azushanga ngo iteka ndijyangu tosheme ko umuntu no mwiyaho ibihandiko ebyebe mu kwasira ngo shikubya kuburaho ninga shikwa kugera ecyaba mbe niteka turi kwikiriza ngo omuntu ngo muyeho ki zeze ndanga muntu ningeshe mpapure zikwaza mu kwasireho okay kanso ngisana mwamuhura kandi niyo ngumye ntezongeno ne kwata buri munya Uganda na muno banyana bayitu rundi abanya Uganda abanyakuriyo mu byaro
mu byaro bya harana handi nambara kusanga umugega n'umurure hacyaro kandi n'uwo murimo go gwara gukora and of which no sanga mbintu ebomejo ningebi tainone Baite kyako bakora nabaraza batabyamire bakayikurura abaguste barukubyama umunsonga zino baito burukwanura kanse bintu byakuba nagamba banywana baito barukukira ubwingi abarukuhoza sente mu byaro tibiri no mbyaro honkana hano mu matauni no sanga ebu wasobore byo na tebabine aba bantu maje kwamba korwaho batana no muno iteka rino burizire hati noreba ko kuba utarukugendera mateka garugo ushanga ngo iwe toine ndanga toine pamdanka license toine bahandiko toraregisteringira company ati itekande bandu kukwata kugira ngo umuntu nakwigurira umushango ninga shiwe sente zawe zuwahereza umuntu no basa kuferwa sente zawe wakwata sente nyingi wazite ko mu business umuntu ariyo na utisa mama goba konka toine ndagano toine cyo gamba kugira ngo umuntu karu kunyaga nikiza kugumira iwe kuza kubanja sente zo konka ko kubara bero mu mateka garugo ine license tino mutora agireti abenanyi bakanyaho manyakatwaza ta license ya ujine ine bandiko byawe interest no shaba eriyo ryo mu mateka yitukuza kugambira abantu kugira ngo obeno manyangwiwe no tamburo mburiyo bushira hatoriya na yakore nshobe ubwo na yakore nshobe no shanga yakora ki no shanga umushango gwa mukwata okay aho henyini no tuli kandi kansweli ya Kim atucyana nawo natsobora urensonga nizozimo nani sawa tugenda mu kahumuro kake kandi utaragwe mu kahumuro kanso tugumizemo nensonga egyo niyemu nuko obundi umunya Uganda asora kwetegereza Otyo abo bari mu kahumuro uriyo naturora umurungi mukayirekana ntekanza simuka twagaruka tulahansonga yerukwatagana nabantu abarukwandi bohoza sente rundi yitwa barugenda twohoza habwe bizibwe bitaliba munabe mu mwana ndagaruka isomero umkyara ti yahura kurungi ubundi alemire umkyara nayitagaga kumusemeza runyine emergency nyetaga kasente kandi nko kunsemereye kuba nintwaza kandi ninkahambere nsemereye kwa nyohoza kasenta ako kandi muntu kirusemereye kuba na nyohoza kasenta mu mateka nuko nyenki atutatunga buziba ukecho kubanza abantu mbateke bwamwe nsimbi rundi interest yahiguru muno ezo kubalemesa kusasura ikya kabiri abantu ubundi endagano kanso aberagigambire oli yehoza million cyonka bamukoze endagano ngo utunzire enju yawe enju ugitunzire ebyona nibyo aturiyo nturengaho ukorora tuwasobora urumya Uganda kanso nsonga government ina mabanka government yakatira msente mabanka aho niyetaga ubundi abanya Uganda ubundi abalimi ubundi abazayire rundiki bagende behensimbi ezo bekoze se mungere bazigareyo kiki kuhambiriza abantu rundi abanya Uganda kutagenda mu banka nkezo ezahandikisibwe ezine license na buri cyo necyo gambira kiki kubahambiriza kutagiyayo kandi bo bakagumizamo nabakora nabali ubundi kandi ebizibwe bingi nturano ho biri wobere mnonga ko nyine janti neshonga nyinge zikuletera abantu kati yangu nga government yini ka plan nga project yateka msente ngo bantu bihe yo sente interesting azoshanga kabanta ngo batarukucumanya ninga shinke bandike barukwenda abantu batabyine ngo shinyo nandyo muntu bakajya ngo nibenda kwaraze kwiya musente mu banka ebere company registered mbe muri abantu nga 20 mbe mu group oshanga mbenu tumwateba naje yuna group tiwaje ubona sente no zendaho naho ninga shito ine company registered atushanga abantu byabagumera nanabandi shanga batashomesa ubwaje uko baratunge sentezo kube bajya ngo sente neza bagurukarica sente neza bacyara abakazi abineho bakwekoreza atushanga umutatine business yaine atushanga ibyo nabyo bayaretera abantu umusentezo batazi kuratera konka kucira munongo shanga bamwe abantu batabishomisibwe batarukumanya ngo ari sente za government zo bateko banka ka interest kace endije ngo because neberi iyo kugira ngo buri muntu wena nabara open gukora business so kwari kwenda kandi kuyiha senta hari kubasa kuba nayenda kurigira convenience ningashi ubwiro bwa kuba naketera muri kugira ngo abantu bari free kugira ngo business yo rabo rumu kore nonda sente uzitungo kora base kuzitunga
then ikintu zo kushanga interest ushanga interest yibatekamu maybe eri yahigura abantu bamwe batajibase ningashi documentation n'ibintu barukwenda now money lenders ko kuzomu bakafuna uko abantu bahora sente iteka ndigira aza niteka risi inyuma ho bakaba batako batera umutego gwa interest zo bashimye ku bantu bashashora ngiteka ndibajya ngo tubashimiye ku bantu barenzya ahari ubucweka 2.8 ubucweka 2 average pase 2 no bucweka 8 harigana umukwezi kumwe that is 2.8% yo kugira ngo interest yaraze kuteka aha sente ezuwaguzo muntu usheme kwa buri bucweka bubiri busema kwa ziribe no bucweka 8 aharigana 2.8% kugira ngo ezo nizo kuba notisa mu muntu amagoba ahamihirgo kwezi isemeriye kwinguraho sheme kwa ndo hinguraho niyo maximum then one waza kuzazigezo mwaka nuba byo bucweka 3 ahari mukaga 0.6% umwaka gona ziba ziri 33.6% bucweka 3 na 3 no bucweka mukaga aharigana ezo nuwaba noza kumuya mu rent I mean naka niyo iba kwetanga annual interest kugira ngo sente zo watwara no kumana nazo mwaka mwene interest nebe ryezo kugira ngo abantu bakimanye ngo interest eshemeye kuba neza aha sente zo muntu yatwara kandi utakakwata sente ukweze kuchwaho utugwatekamo amagoba utana n'amagoba nagakutisa mu imirundi ebiri nago nagakutisa mu rent tekandi gira ngo amagoba no gateka aha sente zo waho muntu kuwe wampa miliyoni 5 amagoba no gateka miliyoni 5 kuwe wampa miliyoni 1 amagoba no gateka miliyoni 1 konkato gatekana no magoba guwakora kugira ngo ukwezi kumeza zatiremo amagoba mbona n'amagoba gateke muki ugateke musente nono teka hari yaga magoba mbere kugira ngo abantu bakitegereze cyangwa ni wotakare go mutoka muyo interest yahigura kandi n'abantu bemanya ngo iyo sente ushimye kwa no shashura ukumwagamba kumwe mwikirizana ngo numuza kushashura burahamihirgo kwezi ninga shubura sande reka ngo washashura utyo rero mutwara kudefaultinga ninga shiyabura kushashura sente kuko yashimye kuba shashwira kandi kuba yatire yo musingo kajye ngo yabatire security nabatire yo musingo umusingo gunatayo nugoro kuza kufindura musende kugira ngo umuntu yaremwa kushashura sente hati nozo mupolisi yo kuza kuguza musingo konka utakaguruza musingo umuntu kakweza kuremwa okushashura sente ocine gukora no kumumanyisa umuhandikire ikigambi bakweta notice ye ameza aberezo nenaku nkaga 60 days kugira ngo hawe myaka hawe evero nkaga ataka kushashwire sente nobano yikirizubwa kuguza ubwo musingo hazo ruguza kuguza musingo no banze kora value ningashi ubwo musingo no gwashiringizinga obire no mbanje mbe kushashwiraho hakubaro miliyoni emwe ningibi omusingo guwampire no gwa miliyoni 5 muri kugira ngo oriya abanze aronde ba value ningasha abantu barapima umusingo guru mushingizinga atunge market value ningashi wakuzo mukatare irita ko karugora shiringizinga irita ka miliyoni 5 konka mena kwere miliyoni 3 nimbaja miliyoni 2 hati esente nono ishaho izaru kubanja tugira ngo wampa umusingo zirina nakushashwire ezari ya muzona abantu bamene kubyetegereza je kumanya ngo umuntu kwere yatwara sente bara amagoba kandi gumeno gabaraje ubeno mangu riko dozine haza no vunanizo bwa manerenda kubano we yabika ebe handiko shimo kwano bika ahagati y'imyaka umwaka kumwe n'imyaka 10 mbere kugira ngo iwe kamanerenda baje ngo leta records ninga sherete bahandi utagaje tawo think of muhereze no vunazi wo kugira ngo bo byine iwe kamanerenda ine records uzibikireje ukuntu kwatire nashashura uko gunuzo sente ziyabe yashashuireho mbene sente zinku mubaje neza iyo records za unozihayo kugira ngo mwabasa kwebara wamanya balance kuko takakwata ibintu bimutoka biguza umuntu haro kubaza miliyoni bazonyeza kubiguza sente zinkoro kinyinga nacegaruze kintu ubeno mangu yakutora mu mbuga z'amateko mushanguka kusinga raisi ziyonu baza kujiyaho kana n'ikindi noza kuba no kumukita ahubwo rede akabe yakushashwiraho sente ubwo yakushashwira sente zo kumubanje kandi hato nizonce mbona abantu ibintu kucetegereje kubana umanyangu icyo kubanza umuntu udakaza kugira ngo norino woyora sente ngo wahandika ngo rino guzita icya kabiri kugira ngo umuntu yateka ho musingo akakwereza umusingo
ubwo musingo waba ni waba in possession ninga waba ni wagutwara kandi ngo yakwereza piki yakwereza motoka kandi motoka utakatandika kugira ngo aha yape motoka katandika kugipamba kavuga kasaza nke yawe ninga shi yakusinyira kitagageri wawe katandika kuza kurisa muninga kurukorese cyo rukwenda wera ngo kintu cyine kucukumaje kuko yacukwereza kandi hagere cyabaho ubwo mutu nakutwara umbuga z'amateka ikintu kintu ugaragara cyumuhereza umbuteko burweza kushashura senti zizikaho yoje kujya kure nakwira imotoka nko musingo iyo motoka kagipakinga wenekora motoka eje yaguma umbuteka bwayo kuye iri pikinkeje buri yari yita kankeri muri ikintu cyo mutu yakusingira iyo niyo kuba watwara ubunani zigwa kamanerenda wari ikintu cyo mutu cyagiro ubuzubu bucyatunga naba naza kufutekaho ki umushango kandi naba nakusinga rero hari abandi abantu abo kushanga ngo uwe sente za kafuna zitungire ningasha ziro mu manerenda ogiya ziyo mu manerenda takakozireki oriya yaronda manerenda rugwara mushashure yamubura uba yamweshereka uba yamuburaho agumana namugira ite kandi gira ngo iwo muti yaba atwire sente za kafuna ningashiza manerenda reka mwete kweta kafuna nkamanerenda koko bakubeta waronda kumushashura kabura ningo ugagezaho karana kubuzabuza itakandi gira ngo ronda office za umurezereze za Uganda Microfinance Regulatory Authority obashashure sente kuko office zabo ziri Kampala kukuza rwayikorese bitongoro byo bya government nka district manyoka buza abantu bako bamanya bembizi bona nana kugambira iroko zo wananka naza kuyamba hato chikankare veza higuru nka district aroba RDC aroba ko muno kabagambira bizubi yawo mbaza nawe mbamba bamanya baba bishomesiwe zo umura twara sentezo uzushashure ubajotinye umuntu ogu ni mubanja kosa tendere company mbabaja sentence nubambaja sentence nyinda kujishashura konkari ari haru kujugo jangwa ayibeki ebintu byane hatu bane babine kumukwataho bo sentence bazakira bamuterera ningashi bamanyisa sentence za wonzizi umuti yashashura sentence hato shanga warga hari yo gomuha gomuntu wananda kukoresa kujukora ki okushanga ngo yago by'ibintu by'abantu aho henye no turi we bari mu runkubano turora kandi tuchala simuka entikaniza niyo turoho kandi twinabanyana bita bakafe kandra nuba kutuhya akacai akomlembe mbasangi bwa ruwe kona hatusu kandi bakumanyisa ngo habwo umukoro gwa murungi anosobora kubakira no batera 0 3 mwenda 3 M00 ibiri 3 ina banyan baito bakafe kandra no bakutukia akacaya komlembe nyenja kare kirokun kanso obwa urino tsoborora wakira muno ku emphasize nga abantu rundi ba manelenda zurundi abakafuna aba register aba inebiri bigenderwa byone byoine hati ndonda turole bano banyan baito abaru bajurundi new kanso Eliakim munywani wange rundi tulba naib kanso Eliakim mbanyine bizu byange nwanyamba nyo ampereza akasente toine license busaho agreement itwakoro bwano mbakasente na kandi busaho na payment records zone nyo kanso Eliakim muntu wange umunda kutangano barampere milioni 5 nkakwayo milioni 2 nyenkya tukuje kora bandiki ngo nyo nagira akazente kona kana kwa hati nyenki obuzibu bweja twatunga ubutaikiranganiza tinyine record yone koleka nkabanyine zirakwayireho kanso Eliakim taine license kanso Eliakim taine byone kumugambaho hati aba bantu abalarwaje urukuntu bakora tutamwe hati iteka ikiri kugambaho ndagamba ezo kweta self help groups kugira ngo hari abantu bakushanga bine byabo bakweguza musente abo baro kugira ngo itwene cyo ibina cyitu nturundana sente tuzaneka kuzuguzana ukuhereza muhereza den harabukushanga nkicyo bagamba kushanga nyuwe nko muntu ndiye ninkora business ejo ngo niza gikora nyine bandiko nikiza kugumera izi sente kuzubanja konka wabo hamwe kugira ngo Bridget nkamuhereza sente zanje bwero unazimihire twinenda gano itu akozere namuhereza sente konka noza kubata kwicizwa kuteka mu amagoba ahubwo cyo kubanza iwe toyehandikise toyine license yo kugira ngo noguza sente ni business yawe koko umuntu yashanga ngo akakwa sente
kazanga jo kija waje timpa yo miliyoni emwe naje ukereza twahandika ninga twahandika mukanye n'abajurizi ningiyo nkatori kuzehakana hatu kumukuza omishango mwazo mishango kugira ngo umanyimbi ya mutwara polisi yazo mu small claims okashanguye niyo babeta je sente ze n'inzumanya Kwanganya ni kugira guteka mama goba ninga shine kintu cyo kinakwasire hatu kumukuza mu abebe muzu ko batandika kurira imishango yanyu nkaba kubana baza kukora muri imishango baje ngo nomecyo rakore kwata sente ze yokore ki uzumugaruzi koka Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Makumi asatu na ina akandi yao no tuli henyini antugena maiso nete kanza simuka atuchaina kanso eli Kim na tsoborura hansonga erukwatagana na abarukweguza sente na inyo abarukuguza aniteka na muno nkokolera kugamba hansonga egyoniye mu kanso twatuhekera hansonga yo gamba wamba kasente toine license toine kugamba byona bitunyo tukwikirangiriza nk'abantu wakampereza but tinyina record yekureka ngo ngankusasuire bitu ninkimanya ngo ndakutanga ine hali ya street na kuhayez na kuhayireyo so aho yenyine no twaba tuli ensonga igintu resolvinga tut at ejishonga yenyine washanga ngwiyo uriyo no koyengana no muntu utine license ninga shito yehandikise kwarangu no koreje business nibamukirizana kabantu konkato shime kwa nono waza mishango ngoza kumishaba interest nono mushaba kugarira sente zawe zuwakuba wamihire na mwazo matekano bamba kurira kugira ngo nkamuhereza sente okwijja kuzingaruza mbene sente zanje takazingaririza mbone uko kumutwareje mishango mwaza no mbye mishango nibamba kurikiza kandi bamba mu rinshonga ye kugira ngo akugaririze sente ko ngati tekere kuba kitakwikiriza iwe nobote handikise kuza kuteka abantu kuza kubiha mu interest abako notari business ejo kuza kushanga ngo yihora sente mbena nayikizigwa kugarira sente zawe nko kuwazimhire zitari mu mago kandi wakoresha umuntu akatandika kumandikisa nagurenjiye ukora kumanya ngo toraguzere uko muhozire sente yaze mukote nakusinga auko cyo kumanza ko tari manirenda ngo uza kumuguza sente enjiya katagiza ko terebera abantu binje nabaferwa ibintu byabo habo ibintu nkebyo mbere kugira ngo ebintu mbukoro mu mateka tutakabandebera jiro takabandebera jiro umushango wa mwazo mukota nakusinga ujya tapana nkabanta mugurizenje yade tukakorenda gano yo kwereka ngo nkaba ningureje ahubwo ngo nkanyi no gwetavu ninga shinyine nyindugweta gasente munonga abana bajeremba babinga mukazo wanjye naza kuzana tinyine sente konka yankwasizaho yanjera ngo ingumuguzenje yanje ninga muguze motoka mukasente zenzi nazireta ati nangwana mazima endaganito akozire akabampire miliyoni 5 atukunga twakora endagano ya miliyoni kamushanje atiremo na interest kunkazo nyenda kuzumuhereza sente ze yenzizi hati itekandi bandu kwikiriza uriye kumugarira sente ze then yo katware ibintu byawe mbende tutaka akore search cyo kugira ngo umuntu
nunda kumugobeza nunda kumugobya ahabwo kugira ngo wareba ariyo mbweta bita kandi bandi kukwata ako nota kwicirizubwa ukuyabantse sente kandi uko si abaguza kutunga license neshime kuba ne company registered yo umutansa ujya nyonko muntu ngatunga license ite kandi jangu oine kuba oine company ehandikisiwe kandi ne forms zitwagamba hozona kujya ko kwandikisa company uko simba kwereza certificate ya incorporation kugira ngo waye handikisa company yawe odeno cheza ushanga ngo bakwereza izo forms manya ba directors ba company bahi mbwene bebyono shango byine koko byine bakwereza license aza license ejo tokukwata ukajitransfer ukajerezo ndijo muntu ningashi abantu kujya atu mungore company mungore business ejo you are kuba registered wene company yawe registered wene license ni wari kuba no yichirizubwa okuguza sente ushanga wazo business yo kuguza sente omuntu yakushashura mpereze receipt tekandi jangu omuntu yashashura ho sente izara shashura ozona omutere receipt iwe kamane renda no vunazo bakora ngomuntu wamutere receipt omuntu wamukorenda gano yo kuguza sente yo kukwata ibintu bye ningashi kushanga ibintu byo wabikwata kifuba ico ni kubona cyomanya ngo omuntu wamukorenda gano yo kuguza sente umuntu interest nage yaro kuza kubana shashura naza kubana shashura mu rugwire bwingana buti kugira ngo waza heri yecho mukazo omateka license yawe nubajikwiyaho nangwa na nage transaction nubagira ngo mbagisharaza kugira ngo iwe transaction imwe akora yashankuba kuguzitaka akotere ni byo byinshi byo abantu bari gukora kugira ngo abantu murebeke ngo mwagendero mu mateka garugo abantu tumwabahabya kushanga ngo riyo noza kwata ibintu by'abantu interest twagigambo kugira ngo nobuceka bubiri ahari 2.8% per month koka kushanga ngo barega interest wagizeka higuru obene mayangu ita kandi bandu kukwata no yono hinda mateka kushanga ngo kuba bajana ngo mwaka ni 33.6% iyushanga izo zonka nizo kuteka nkahi nizo rino teka omukwezi konko bene manyangu ebyo yono ukora byaheru y'amateka kandi je mishango yona inebane kukwata bene kubano manyangu ebintu byono byine ombuteka bwabyo uine officer ho uine license ojina license yakero koho no applyinga no bajirenewing wakireba ko kweza kurininga license yawo ugumiza mu operating ubu license ne ho ibirasha 110 byo ku 12 kugira ngo makagwana gutandika ubu ine license yawe eruho insi eri kubaneza ko operatinga uguma abako to kwikirizubwa operating utine license ibandiko byono byinege record zona no zibikageze ibintu tuwaguze ibintu byo muntu kugira ngo kwiye yayi yo kushashura sandi nyingashi ebiro ki 15 byo ku 12 otupa otunyana shikaninza kuguze ibintu abo kuba wari mwa ite kandi gira ngo oine kumehereza ebiro nkaga ukamamanyisa orembwe kushashura bene ibintu naza kubiguza kandi nabwe na wakubiguza no wori kuhereza ibakota priority no wori kubanza kwishikirira ubwo mukama wita keriyo mukama wemoto keje no wori kukirwa gitaza urembwe kushashura mbwe hatunye ibintu naza kubiteko mukatare mbiguza wabene sente zo kuhagura iwe hagura nyonyi hero sente zanje wabo utachikoze nyo bintu nakora ki nabiguza kandi n'ekindi no kubanza wamanya value yita keriyo ngo kutata bashoborira kugira ngo wamanya irita karero mushiringi zingaye mbone mutaka kwa ibintu by'umuntu uyoka bidondozo kazahari ukabiguze sente zo wabiguza yakutwara umukote nakusinga kugira ngo itakari yanje ebe yaryo ni miliyoni 15 iyo waruguze miliyoni 5 kugira ngo nonda miliyoni 2 zo rukumbanje ubwo muti yateka yo kweto mbwita kwe ngwita kari ukarudondo za wakuruguza sente za hansi kandi wakubino uruguza higo ninga shitwara abamitendere riyo ito antugamba notice yishime kwa nomereze ebironkaga hato shanga imishango yakora ki yakukwata yo shanga imishango yakukwata kandi yashime kweta kwasa ko riyo business yawe ubone no kora business yawe iwe toyine ki toyine buzubona kandi ushime kubona ubutungire sente zawe ezo nizo z'umuhansonga turiyone turoraho kandi kansona turabera munyengi akari hati kike kisemerire kuba nikikorwa kwa abandu abarukuru bingene pressure nyingi oli agira millions zakamahiri 10 enju motoka rundiki value yakyo ya milioni 20 atinyo ni tunda ikiyampaire sente zange nsobole kuba nizegarura otakakozireke umuntu ngiro yanakoleke value wenge kintu ngisoko rwa musente zingaha kandi uboramanya value orola abayaka kwa zingaha then hatu nkimaza no boratunda iyo hezawe zobe no mbanja umugarure ezeye nuko bintu bisobole kwa nibigena maiso kurungi iki akabiri akanse kiyakira kutsoborora nikyo kya process ya bank ntuyirukira muno mubali
tutarukufayo ubundi omuntu ine license ntagihine kandi habwo kuba process ya banko ubundi sokora ihamuno undi wasokwa mbetaga abantu bayingi rundi ribetaga ibintu ebinge birahere kandi bisobora kwa batakumara kizibu cyo kubuhine bwango abwango ziri 22 kanso atuliyo tulekerizo kwantumalira mbone turukuhendera abantu bona no kubahabara waba umwaka guriyo nugo matozo mu 12 umwaka gwawo nabo abakombaguza sente nubandi benda kurozinga umwaka ate batandika kubanja nabaza kubanja mbere kugira ngo iwo bana bamba kubanja sente at least fayo kureba ngo abantu bahereza kandi abanje acubwa nubenda n'ikije wabona ka sente ubahereze ko wabaherezayo kandi mwo kubanja abantu mubakwate impora mutaka bakoresa mani minyo umuntu nabatinde sente ukose nayizire kwehora sente atazine ojanga kuyanda kuze ko business nayo business yaye kwata hate ibyo kugira ngo imwe buri umuntu nayitaga mutahiwe mukama wa manerenda nayenda urukuza kuba nayeguza sente mbone bano mureba kakira yantoro ndiyo kuwa gumuntu mukwataje impora kugira ngo yashashora sente zakora ki zahwita zo mu 12 ukoza ka sente nikako bakabuzire twaza kugareka umuko kubanza abana bakomba gareka ishomero na sente nazo zakarebukire mbone kugira ngo iworo kubanje sente umuntu mukwateje mubanjeje orebwe ngo yashashura kandi mwo komba mbabanje nibo murebe okuwa torovunarizo bakora ki okushashura umuntu mushoborereje haza nango abantu bakubanje bicu bakubandi batina no kugira ngo iyo ko rukunamo katandika kumweshereko katandika kujorota jya tato gunanda kora ki nanda kunyaga kandi ndiyo business mbone twende manyanga umuntu nayitaga mutahiwe manerenda ayinebisanyuzo byona nane yitaga sente nariyo business nanda sente zoshaka nawe azeye kuguzura mu banka mbene nanda kugira amagoba guyakora mbwe tura kutwatora vunanizwa twashashura amabanje na nabo kwano babanje nimwe abumukubanje mubakwateje ukosi nabona ari customer wonca kare kare kushashura yahezayo no manya kwezayo nazagarika nyinca kare ugaruka muyose umuhongere sente ugaruka mutise mu amagoba agandi yakwana horo kuba niyo business yo kubana ukora mwe kugira ngo twena twatanisize hamwe kurangwa amabanja gagaruho abantu bagashashura nimwe bo kubanja abantu mwabakwataje kureba ngo mwena mwagumo business deni mwa gukora business mutinde bahandiko nimbasha banimbeshe ngeza muzo kurunde bahandiko umuntu noza kumhereza sente na kunyaga numuzo mukote numuzankayi atoshange mishango yakusinga kandi mwabi abo kwa behandikise mugendero mu mateka garugo mutamburo mu mateka ago kubagatibweho abantu mutaka bacaginga sente zahiguru kandi ukashanga abantu babona bonisiwe abo kusinge banja ko nbenda abakuru bama bebyanga ukubayambaho nimwe murebwe mwabahereza umuntu yakusingo musingo reka ngo yasingo musingo gurugo ababona ushanga yasinge itaka yagaraka yarsinjiro ndijo ushanga cyamanu uwo mwana agumana musayiningira izo nazo neshonga kuru bacyamandi bakuru bebyanga imwe kusayiningira abantu ahandagano ariyo nasinga beno manyangu tuwasayiningira nanka wakora umutungo kugira ngo nababa kubamba ryo business barebeke ngo bakora ki bakora business yabo abantu bakosa kuba ine cubuzo niza kubasigire namba Yesu mu kwena ngo ine cubuzo abase okucubuza ningashi abari hibara bagendera hona mbasa kuja bahereza kureba ukutwa kubasa ukusiya abantu bihereza 25 hano yindi twetaga kwiyunguraho akanso ezonga zone soborora anamano muno tahuburyo rubino oyino tungu buzibu mukwereza abantu ensimbi utunge license nukwemera mesobole kubanesemera hantu tsemere kwiyunguraho kanete kanza sibukanegera maiso amze ibisisi no ariyo naija nebindi nyamwingi nibija hante kanza simuka TV West nibayita kasanga klake kandi nabure otargo